Svake subote u programu GMS radija za naše najmlađe islamska čitanka. Svake subote u programu GMS radija za naše najmlađe islamska čitanka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum, dragi naši. Dobro nam došli u još jednu dečju emisiju Islamska čitanka. Ramazan Šerif Mubarek Olson, deco draga. Assalamu alaikum i od mene, draga deco, dragi naši. Dobro nam došli u još jedno druženje kroz koje ćemo, nadam se, naučiti nešto novo i lepo. Ramazan Šerif Mubarek Olson i od mene. Današnja emisija je posebna. Moram to naglasiti, a evo i zašto. Emilija, danas ćemo govoriti o Ramazanu i postu, o tome kako treba provesti Ramazan. Pričat ćemo o propisima o postu. Da li je ramazanski post kao stroga verska dužnost, o važnosti i koristi ramazanskog posta. Zafire, dodala bih i ovo. Biće reči o postu kao moralnom faktoru, postu običnih ljudi, postu u izgradnji volje i karaktera, postu kao socijalnom faktoru, zatim postu kao zdravstvenom faktoru. Meni jedan od zanimljivih poglavlja koje ćemo obraditi danas jeste gladovanje kao lek, ali bit će reči o samom dočeku Ramazana, oglašavanju početka i završetka posta, o mukabelama. Postiš li, Emilija? Naravno, Zafire, kako ne? Postim od svoje 9. godine, a ti? Ja sam počeo postiti sa svojih 10 godina, znači tako oko godinu kasnije. Nisam baš bio vredan kao ti, ali se moram pohvaliti da sam ceo mesec posta izdržao jako lepo. Dakle, od svoje 10. godine postim. I jako sam srećan zbog toga. Pa eto i danas. Nadam se da su i naši najmlađi makar pokušali dočekati ovaj najlepši mesec u godini, Ramazan. Možda im se sve što danas budu čuli od nas upravo da motivaciju i možda osete našu podršku, jer i mi smo jako mladi, mi smo deca. A sada napravit ćemo mali predah na početku. Pustit ćemo jednu lepu ramazansku ilahiju. Spomena draga, kao rijeka teče, nad Sarajevom mojim, ramazanska večer, kandili su munare, begove džamije, otkrivaju tajnu koju srce krije.
skinem otežalo bremen. Velika je milost mjesec Ramazana, poteče iz vrelog ašikovog džana. Allahu ekber, Sarajevo zbori, nesta one tuge što mi srce mori. Kad zauči ezan sa vrha Bistrika, odgovara tekbir s visokog vratnika. Sarajevo cijelo prekrili ezani, radost nek donesu ramazanski dani. Da, slažem se sa tobom. Bila je ovo prava ramazanska ilahija. Ovaj predah na samom početku emisije mi je jako prijao, ali i našim dragim slušalcima, sigurna sam, Zafire. Drago mi je što ovo čujem, draga Emilija. Trudimo se da našim slušalcima prenesemo znanje na najlepši mogući način. Pravimo i pauze, male predahe, kako bi se svi mogli odmoriti i posle pauze iznova slušali i učili zajedno. Ali imam jedno malo iznenađenje za sve naše slušalce, pa i tebe. Ali to ostavljamo za kasnije. A sada da počnemo. U raznim krajevima sveta gdje žive muslimani, na različite načine se upražnjava običaj oglašavanja i završetka posta. Najčešći običaj oglašavanja početka kao i završetka posta je ispaljivanje iz topa. Tako je ostala u našem narodu izreka za nastupanje iftara, puko top. U nekim krajevima se puca iz prangija. Bez obzira na sve vrste zvučnih signala, za ovu prigodu svugde i u svim podnebljima redovan je običaj paljenja kandilja u vreme iftara i gašenje kandilja u momentu nastupanja posta, odnosno sehura. Paljenje kandilja ima i poseban svečani karakter, jer se oni pale i u svim mubarek noćima, kao i u vreme Bajrama. Nakon paljenja kandilja u vreme iftara muezin uči ezan. Poseban trenutak za mene jeste upravo paljenje kandilja, jer su džamije tada posebno lepe i slažem se sa tobom da ovo zaista ima jedan poseban i svečani karakter. Prije nego što nastupi Ramazan, običaj je u našem narodu da se očiste kuće, avlije, džamije, mesdžidi i sokaci. To uglavnom radi omladina. Misliš ovako, deca naših godina, najmlađi? Da, Zafire. Mislim da to svoj deci naših godina, mlađima, ali i starijima od nas, ovaj čin čišćenja pričinjava veliko zadovoljstvo i radost. Verujem da se svi tome radujemo. Dakle, to omladina radi sa velikim elanom i zadovoljstvom. Odrasle osobe, u ovom slučaju roditelji, pobrinu se da u svoje kuće u skladu sa svojim mogućnostima unesu najkvalitetnije prehrambene proizvode kako bi što spremnije dočekali Ramazan i kako bi mogli pozvati rodbinu, prijatelje, komšije na iftare. Uobičajeno jeste to da se familija pre Ramazana obiđe, zatim komšije i prijatelji, te da se pripomogne u materijalnoj opskrbi siromašnih porodica kako bi i oni što lepše proveli ramazanske dane. Ću vam recitovati jednu ilahiju. Tvojim sjajan obasjan, cijeli svemir razdragan, ko ružišnjak nasmijan, hej mubarek Ramazan. Svjetovima rahmet si, poklon Rabba svevišnjeg,
ummetu si nagrada, hej Mubarek Ramazan. U obrvi mlađaka, punom licu uštapa, čast veliku imaš ti, hej Mubarek Ramazan. Među 12 mjeseci, kao sunce sijaš ti, Kur'an siđe u tebi, hej Mubarek Ramazan. Svih mjeseci car si ti, od dženneta ključ si ti, utočište griješnik, hej Mubarek Ramazan. Rahmet prva trećina, a druga je magfiret, treća vatri selamet, hej Mubarek Ramazan. U dušama tvoj je mir, u kućama tvoj miris, veselje si i radost, hej Mubarek Ramazan. Za šejtane muka si, postačima pomoć si, radosti si velike, hej Mubarek Ramazan. Tebe treba postiti, Allahu se približit, blagodat si velika, hej Mubarek Ramazan. Tvoje nakit teravih, Kur'an zikr i tezbih, svetle te kandilji, hej Mubarek Ramazan. Kur'an uče hafizi, vaskazuju vajzi, to su tvoji bulbuli, hej Mubarek Ramazan. Naziv takav dat ti je, da si mjesec oprosta, Rabbov rahmet griješnima, hej Mubarek Ramazan. Oprošten od grijeha, ko u tebe ne bude, uvek mahrum ostaće, hej Mubarek Ramazan. Selim sami želio pohvale ti kazati, učini mu sefat, hej Mubarek Ramazan. Još jednom si pokazao svoje umeće kada u pitanju recitovanje. Lepo je bilo slušati te. Ali evo, predlažem da sada poslušamo jednu ilahiju po mom izboru. Nadam se da ćete uživati, dragi slušalci. Ilahija je također ramazanska, u jednom prelepom izvođenju. Poslušajmo. Lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, ليتك دوما قريب. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب.
رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب Tvoj izbor me je oduševio, Emilija. U današnjoj emisiji je sve u duhu Ramazana, a tako i treba biti. Sjetimo se naših riječi iz početka naših emisija, da treba zajedno da slušamo, učimo jedni od drugih. Pošto ti se dopala moja recitacija, evo imamo još jednu za danas, koja se zove Daj da vidim Bejtullah. Sva bogatstva ovog svijeta u jednom bi času dao, kad bi Meku ugledao, pored Kabe kad bi stao. Allah, Allah, ja Allah, daj da vidim Bejtullah. U Bejtullah kad bi ušao, na seđdu bi Rabbu pao, sa suzama u zikiru vječito bi tu ja ostao. Allah, Allah, ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Na Arefat kad bi stao, u dovu bih stvorio se, u zanosu do vječnosti svome Rabbu molio se. Allah, Allah, ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Kad bi zemzem vode pio, teret duše ja bih skinuo. Lebejkellah srce zbori, hvala Rabbu što me stvori. Allah, Allah, ja Allah, daj da vidim Bejtullah. Treća glavna islamska dužnost je postiti mjesec Ramazan. Allah dželešanuhu o postu govori u Kuranu. O vernici, propisuje vam se post, kao što je propisan onima pre vas i to određen broj dana, da biste bili bogobojazni, i to ne neznatan broj dana, a onome ko od vas bude bolestan ili na putu isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose, otkup je jednog siromaha nahraniti. Ako dobrovoljno učini i više, to je za njega bolje, a da postite, bolje vam je neka znate. Bitno je naglasiti da ljudi poste različito, zavisno od karaktera, svesti i morala. Odricati se hrane, vode, od zalaska sunca i izlaska sunca je samo jedan deo posta. Druga obaveza kao sastavni deo posta je strogo paziti da se čuvamo svakog ružnog postupka i nedostojnog govora. Treći deo posta je obaveza da ne smemo čak ni mislima dozvoliti da idu u lošem pravcu, to jest moramo kontrolisati naše misli. Naši postupci prema drugima trebaju biti lepi, dobri, blagi i pošteni. Tek kad sve to upotpunimo, možemo se nadati da je naš post kod Allaha dželešanuhu primljen i da je ispravan. Zanimljivo je da su neki narodi shvatili post kao samo mučenje, ne jedući ništa duže vreme, to je na primjer kod budista. Drugi su sve jeli, izostavljajući samo meso i masti životinskog porekla, kod hrišćana. Islamski post je jedini savršeni post i samo od takvog posta ima pune koristi. Ali islamski post je relativno strožiji i dublji nego u drugim verama. Već u djetinjstvu od 7, odnosno 9 godina starosti, decu treba navikavati postu. Deca to rado čine. Evo Zafire, mi smo jedan od primjera, zar ne? Ti si počeo sa 10 godina, a ja sa 9. Da, ali tako već na pragu života počinju sticati naviku samokontrole, kao veoma pozitivnog činioca u odgoju. Osim stvaranja pozitivnih navika, post jača i volju.
volja je najbitniji faktor u području morala. Jedan hadis kaže: post je postaču odbrambeni beden. Post kao verska disciplina usađuje u čoveka odlučnost da izdrži napore pred kojima se nađe u životu. Svaki postač postom ojača svoju volju, a volja je posle razuma glavna snaga i moć ljudske duše. Stvaranje pozitivne navike odricanja, čeličenje volje su najvažnije i najkorisnije posljedice ramazanskog posta za ovozemaljski život. Kakvu ćemo korist od posta imati na ahiretu? To je tajna koju je Allah Đelešanuhu ostavio kao lepo iznenađenje za svakog postača, što se vidi iz Kudis hadisa, gdje Allah Đelešanuhu kaže: post je moj i samo ja za njega posebno nagrađujem. Ramazan je mjesec posta, pokajanja, čuvanja od greha, bogobojaznosti, Kurana i zikra, ustrajnosti i discipline u ime Allaha Đelešanuhu. To je također mjesec Lejletul Bedra, Lejletul Kadra, mjesec ljubavi i bratskih susreta i druženja, potpomaganja i opraštanja. Svako će biti nagrađen prema učinjenom delu, osim za post koji je moj i za koga ja posebno nagrađujem. Govori se u jednom hadisu. Postiti mjesec Ramazan je obaveza, to jest farz. Svi zdravi i svesni muslimani poste ovaj mjesec. Post traje od zore, odnosno sehura, do zalaska sunca, akšama. Tada se dobrovoljno odričemo hrane, vode i svih drugih telesnih užitaka. Normalno je da se svaki čovjek posle nekog dužeg rada mora odmoriti. To čak važi i za mašine, razne aparate, automobile i drugo. Tako je potrebno i našem stomaku. Odmor, također i našem srcu, kao i krvotoku. Ramazanski post odmara naš organizam. Preko cijelog dana odmara se želudac, apetiti se smiruju, a mnoga naša oboljenja nestaju. Ako ovaj post propratimo još redovnim obaveznim i neobaveznim namazima, Bajram ćemo dočekati preporođeni i telesno i duhovno. Zapamtite, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u više hadisa naglašava da onaj ko u postu ne napusti loše reči, misli i dela malo ima koristi od toga što ostavlja jelo i piće. Ljubav i poštovanje Boga je najveća mudrost. Post, pre svega potpuni post, to jest odricanje od hrane, ružnih dela i lošeg govora, uzdiže čoveka iznad njegovih nagona i učvršćuje ga kao jaku i stabilnu ličnost. Duh se penje više i teži svom izvoru, Bogu, a materija teži niže. Ovdje bih izdvojio jedan hadis. Koren vere je čistoća srca, a požuda vodi propasti. Allah Đelešanu nam je poklonio islam da bi nam olakšao život i osigurao pobedu. On, najveći čovekov prijatelj, naređujući nam post, pomaže nam u usavršavanju veoma važne vrline, snaženju volje. Najveći džihad je pobjeda nad samim sobom, a to musliman čini postom. Musliman je dužan voditi računa o drugom muslimanu i pomagati mu kad god se ukaže potreba. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem upozorava: haram je svakom muslimanu da večera ako zna da u njegovom komšiluku postoji neko ko nema šta da večera. Iz ovog hadisa mi vidimo kolika je obaveza prema muslimana prema drugom muslimanu. Došli smo do dela koji sam još na početku izdvojila kao najbitniji i meni najzanimljiviji, a to je post kao zdravstveni faktor i gladovanje kao lek. Na početku bih izdvojila jedan hadis, a to je: postite, bit ćete zdravi.
Tačnost ovog hadisa, dragi slušaoci, potvrđuje iz dana u dan savremena medicina. Ljudski organizam je najsavršenija mašina koju je jednom godišnje neophodan odmor. Allah dželešanuhu savršeno dobro zna šta je organizmu potrebno i korisno, pa je odredio post. U vreme Ramazana jedemo za sehur, ali kako smo pospani ne unosimo velike količine hrane u organizam. Tako i za iftar. Iako nam se čini da ćemo mnogo toga pojesti, pojedemo mnogo manje nego tokom drugih mjeseci. Naš organizam se intenzivno odmara. Pošto se u Ramazanu više i družimo, postajemo bogatiji mirnijim i vedrijim sadržajima, što doprinosi našoj psihičkoj stabilnosti. Bolest modernog doba je gojaznost. Često slušamo ili čitamo razne recepte za mršavljenje. Sve su to neke varijante posta, međutim, u nekim slučajevima medicina se služi postom za lečenje nekih bolesti. Mnogi lekari i mislioci preporučuju povremeno gladovanje kao najbolje sredstvo za održavanje zdravlja, vitalnosti i životne energije. Na osnovu nauke i na osnovu iskustva, musliman, kao i uvek do sada, potvrđuje istinu koju je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Post je štit od svakog zla. Reći ću nešto o mukabelama, počevši od samih priprema za Ramazan, čišćenjem od fizičke nečistoće. Počinjemo se vedro družiti, spoznavati da smo mi muslimani jedno, na istom putu i upućeni jedni na druge. Glavna misao vodilja nam je Allah dželešanuhu i Islam. Što smo bliži toj spoznaji, to smo sigurniji, samopouzdaniji i srećniji. Sama reč mukabela znači sastanak. Na mukabelama se uči Kuran. Mukabele se u našim krajevima počinju učiti dan pre Ramazana, a završavaju se hatma dovom uoči Bajrama. Uče ih najbolje učači Kur'ana i hafizi. Ramazan je mesec posta, mesec pokajanja, čuvanja od greha, mesec bogobojaznosti, zikra i mnogobrojnih ibadeta. To je mesec Kur'ana, Lejletul Bedra, Lejletul Kadra, mesec ljubavi, pomaganja, opraštanja i bratskih susreta. A sada je došlo vreme za ono iznenađenje koje sam pomenuo još na početku našeg današnjeg druženja, naše današnje emisije. A sada ćete čuti o čemu je reč. Islam reka prava je, sve ostalo haram je. Budi pravi musliman, a ne kafir nemiran. Allah voli mu'mine, muslimane pokorne. Od islama svi beže, ka haramu svi teže. Dal se pitaš ko si ti, od Allaha voljeni, a od zemlje stvoreni. Dal ti seđdiš Allahu, da li postiš Ramazan? Svaki pravi musliman gospodaru klanja se i Ramazan posti se. Za Ramazan Kur'an uči, od Allaha milost skupljaj. Dunjaluk je prolazan, nama džennet je važan. Ovo je bilo najlepše učenje ilahije koje sam do sada čula. Mislim da se slažu i naši slušalci sa nama. Sve pohvale Zafire, prelepo je bilo. Nadam se da ćeš nas i u buduće počastiti izvođenjem neke nove ilahije. Nekada možda i više ilahija. Ne bih se bunila da bude 2, 3, ne mora samo jedna. Inšallah, Emilija, inšallah. Nadam se da se dopalo svima koji su nas slušali. A ti me ne hvali mnogo, definitivno ću se uobraziti. Želim našim dragim slušalcima hajrli post, hajrli Ramazan.
njima, njihovim roditeljima, rođacima, njihovim najbližima, prijateljima i svima ostalima. Da ovaj Mubarek mesec provedu u duhu islamskih vrednosti, umerenosti srednjeg puta, u isticanju pokornosti Allaha Đelešanu i postu, te svakog dobročinstva u ovom mesecu. Amin. Pridružujem se svemu ovome što si rekao, Zafire. Nadam se da su i danas naši najmlađi, deca, ali i svi ostali uživali slušajući nas. Da su naučili dosta toga novog. Ako su sve ovo znali, verujem da im nije na odmet da bilo šta ponove i osveže već naučeno. Esselamu alejkum, dragi naši, draga deco, do sljedeće subote. Esselamu alejkum, dragi naši. Allah vam dao svako dobro. Slušali ste 3. epizodu Islamske čitanke. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil alamin. Kad ustaneš jutrom kaži bismillah, kad abdestiš potom opet bismillah, kad obučeš nešto što ti Allah da, ponovo pred to